Aga na baca, makanjak dan napaki pak galungi. Ikol lawi makumpro, tapi kan itu gak pak galung ukwe. Aga na baca panglut takhalid, Aga na baca panglut takhalid, makli panglut takhalid, iro na baca ro. Apa engkaje to makuke pak malolomu pina maulu. Mati pito mapasilolo ngapa aga pas sabar na nakua. Ternyata memang begitu ya. Aga na po, ya ko balay na pada nga yung balay tuki. Makle satu na. Ya ko milo ko makuraga na piara-piara po ngiri pacapur na katotomo na demo maulu ko mate ko na talo mo parakay. Diyan na mega talo na walik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladhi tatimmu bini'amatihi as-salihat الذي أمتنا بنعمة الأمن والإيمان وأمتنا بنعمة السلامة والإسلام والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إنك أنت الرسول أدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله ما به الغمة سيدنا وحبيبنا وأسوتنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سننا تمت ملبكنا النياس لسور ملبكم كحضير الحمد لله silapa ada kami nama sarudi cengyat dan pirampi yang ilalan na iya watuwe. Nasabari ila uli simatani pungalla ta'ala na to pada angka hadir ilalan na iya unromade cenggi. Akat tapasilin na rengisit dia gau-gau batua. Iya naritu ipasilin na ranay ipagkasiwiyak biri jama'ta. Dan kita berharap bahwa mamagi-magi papide ceng ia angke pura ipasilin narang insyaallah wat dingi matu mancaji lalapas salama manengri idi rilino makkuto poromatu assalamu kengri sarimun rinne pung Allah ta'ala salawat naniya mapas salama penerima lupai wi makiri ngiri alena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siddiya Nabi maladda masaru macarin nari idik manang bahkan iru papojinna nabitta beneng angka taulino pak lebih papojinna daripada papojinna to duai pajajian nari anakna nulle alena nasuruna pung Allah subhanahu wa ta'ala taunna. Nabi itu adalah orang yang paling menginginkan umatnya diselamatkan dari api neraka. Oleh karena itu, ia komakanja mo itu do tari Nabi tamakkoto paruripuangi. Aja mo tapaturan no paripatulun na ipungi. Kenapa saya berani mengatakan demikian Bapak dan Ibu? Nasaba yero papojin na Nabi tade na paggangkay ri umma na pigaw idosa-dosa marani. Bahkan sekalipun seorang hamba Allah, umat Rasulullah melakukan dosa besar, ang kamu palalangan na itulong ukko nabita. Di mana kita bisa melihat buktinya Bapak dan Ibu? Iro tentu kapang idi.
Iro pulewe masyar ko palamaran na suro na pong Allah Ta'ala ri Madinah. Ang katubabang yolam masuk. Itu ada pintu yang menjadi pintu satu-satunya kita keluar dari Raudah sebelum ke makam Rasul. Masuki okur babangi pak na pemapolo ri palamaran na nabita. Apa yang istimewa yang saya ingin sampaikan? Riase na iro babangi pak, iro yoles selu masu. Itu ada tulisan yang menjadi hadiah Rasulullah kepada umatnya. Aga oninna kurbacay pak, makde oninna syafaati li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku, pertolonganku, kata Rasul, bukan hanya kuperuntukkan kepada umatku yang melakukan dosa-dosa kecil. Li ahlil kabairi min ummati. Bahkan umatku pun yang berdosa besar, itu masih berhak mendapatkan pertolonganku di hadapan Allah. Magai bapa dan ibu, nabita adalah orang yede enamilo lemuk nyawana nariko ang kamu pecik di umat nawat ding ipas salama, maka umatnya pun itu akan diangkat oleh Rasulullah dari dasar neraka. Hadirin, ia narosabak na pakde nawat ditoma peturenu, maka aga pelek madeceng ijama makuke bapa dan ibu. Yala manibawa sara alita tanda podo na pananungang ipong Allah Ta'ala gaw kang ipakasiyan na. Tanda podo pong Allah Ta'ala natarima manang ipapidecita bapa dan ibu. Natarima manang idecita, amin. Natarima ni ropuang idecita roh. Utanaiki jolo natarima ni yari gana depa. Natarima ni yari gana depa. Mana ka de tisangi? Tabe iye. Takapesa may bapa dan ibu. Jadi denan ka nalakalak kuti kumak de upot ujami de ceng natarima di gajerupang yari gana depa pa. Na ang karyalita itu. Ia komelo ki misay makada iro puasa ta natarima ni gasampajat natarima ni bapa dan ibu magampalan nabi komelo ki misay. Apa ajaran agama agar kita ketahui seperti itu ya? Maka dapat taruna agama ta ye. Ye komelo komisang itarima nagayari kana de penyetarima pakkasiwiamu tabe. Paresay itay pangkaw kamurimon ripurana mo pasilenar pakkasiwiangi. Ang kamoga ampe-ampe tak na pinra puasa ta. Ang kamoga sipa-sipa tak na pinra sampajat ta. Ang kamoga ada pangadarat ta na pinra pak bereta. Ang kamoga sipa-sipa tak na pinra papideceng angketa papule koponge. Nasaba degaga agaga mantajitan ra itarimana decen na tawe pak. Sangadin na to matanga matirori ampe-ampe seso na tawe. Inilah orang-orang yang kata Al-Quran melahirkan orang-orang yang la'allakum tattaqun. Maka coba kita cek bapa dan ibu. Ia manan na pasuran na pong Allah Ta'ala majapun na. Degaga munro tadangan na pasangadin na padamelo mimitay maga kanjakmu, maga ampe-ampemu, narikopure mo pasilin narapak kasiwiyangni. Karena ibadah itu merubah akhlak. Ibadah itu merubah karakter. Jadi tabe. Ya kumelo ki misangi makada itarima ni garo puasaku saplero matu 5 ro. Ita ni sipa-sipa tak detur na tatamba pacecerat takut itu mapuasa. Taparesan ni pa. Yang kedua, yerkotasan ni alita makada na tarima ni garo pong Allah Ta'ala puasaku ro ita bateta komandriki. Magi kotoman repa, ye kotoman re bapa dan ibu, mohon maaf. Salah satu inti puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu. Maka itu tegre, mak barakat na yari gana nak barakat puasa tapa ite kotomelo buka. Apa dua tuh? Ya namelo buka tuh pak angka 2. Yang pertama, siolong ni tepe si bawa cinai. Ye ko cinai ipak diolo pak. Nade penoto buka
ang kami maneriatit ta irojolo matu jepai. Irojo matu wakai. Tapi nareko tepa ipak yolo, agama mengatakan tempat yang mustajabah berdoa. Onroa kami namalak bito marilo doa pak. Ketika kita puasa, kapan itu nareko milo ibu kata we pak. Kenapa ketika orang membuka puasa doa sangat mustajabah? Nasabak megang itu tak kelupai daripada to meringerang. Makomoro kapan? Makomoro. Aku matoro kapan di? Iko to milo buka. Majarala dak kita milo doa pak. Ia mau tu mege bapa dan ibu kita mengedepankan hawa nafsu. Maka puasa yang diterima adalah puasa yang mampu merubah karakter. Dari orang yang mengedepankan hawa nafsu kepada orang yang mengedepankan nilai-nilai keimanan untuk berdoa kepada Allah. Aga pipa, melokit mite barakat na puasa tak ite kotomat tengah manre. Ia kotomat tengah manre bapa dan ibu, ia ko malunra-lunra ni tasaddi, ia ko tepat teru berarti cinta tamu pataturu. Tapi ia komat tengah ni malunra tanre agage pak tapat pisawi berarti angka tepat monriolo. Maka mato kapa ko baranti? Ha? Ia kapa mege nape makanja nape legan rusuk malah satu kisah je pak. Tabe teperjang ada pengembala satu kisah. Itulah sebabnya tabe pak pernah saya sampaikan di tempat ini pak. Ia komelo iinan nusajarana nabi tak pak anggap lo natalu tong umurna we katalu ban nabi malasa ada mengatakan cuma 2 kali pak. Magi nama disipulana nabi tak angka moga tahu pak 50 tong umurna nabi tak namusu tahu okobat darang makin nyaramu nabi tak tidak pernah sakit. Aga sebabna na sebab nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu rumus sehatnya pak ia kumandre nabi tak ina namanya manasa dina papisauni. Coba kita cek pak. Iya dek. Maka bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah. Iya tom itu sabakna tabe. Kenapa kita selalu beranggapan seperti itu? Karena ada nilai-nilai keyakinan yang kita tidak yakin dengan doa-doa kita. Ramadan mendidik kita untuk yakin pak. Ramadan ini pak guru cuma tepat. Maka doa itu kalau memujarab ada keyakinan. Saya teringat pak, angka sahabat Nasrullah pun Allah Ta'ala. Angka sahabat na Nabi ta. Onro tepat na tahu. Na padangi kapiree istaslim fastaslim. Yamako kue salamana ko. Aga nasa pakampung ikuri. Milumuk ka salakong kawita. Iya pa umatapak kong kawita mata. Nakadapang luta kalida. Agamito milumpitay. Agamito miloti. Tanapaki salang. Makdela po tau pa. Begitulah orang-orang setempat mengatakan. Iyo kampung ini terkenal tahu pakak buah racun. Iyo minum iro racunnya nadega agakan nako mata mana pak kampung itu. Makle pangluta Khalid aleka may. Berikan racun itu yang paling mematikan menurut kalian. Maka ipat deperang pangluta Khalid. Nalay iro pa agagay. Ninungi pangluta Khalid nadeg gagam marigagay. Aga na baca. Makanjala dan napaki pak galungi. Ikolawi makumpro tapi kad itu gapak galung ko. Aga na baca pangluta Khalid. Aga na baca pangluta Khalid. Makli pangluta Khalid. Iro na baca ro. Na baca lalan na atin na. Purana na baca pak ninungi iro degam marigagay. Iro, kuasa tak lalangati nih. Aga na baca Khalid tabe pak. Khalid membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Imiro na baca pak. Khalid itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Iya na pak beda na sahabat si baidi. Nasaba iero ini ia ko ingkalinya makna ia waru pale. Persoalannya bapak dan ibu, kenapa dengan membaca basmalah tidak terjadi sesuatu pak? Yang membedakan adalah tingkat keyakinannya seseorang pak. Semakin yakin orang dengan bacaannya, semakin tajam nilai-nilai doanya pak. Yaitu si ini makupe malapuk baca-bacai pak iriseng, tapi dek nari sebab kada kegay na dimakan re nasabak magay
pole okoi pak degagay. Biasa tingkali nga tu ya. Ia tamato tariolo kumak japi, ia nak bismillah nak berum sau. Ia makukui pak si topo pak bure si topo pak japi dega nagarusuk muki. Ramadan ini melatih kita untuk yakin pak. Bagaimana nilai-nilai keyakinan ini bisa kita tanamkan pada kehidupan? Maka syarat pertamanya pak, yakin dulu kepada Allah, beriman dulu kepada Allah. Dengan modal iman dan keyakinan, insya Allah Allah yang akan memudahkan jalan kehidupan pak. Inilah kehidupan. Nirupung Allah Ta'ala bapak dan ibu, nade namilupung Allah Ta'ala si mata go bawaki. Cuma yang menjadi persoalan pak, terkadang idik gok bawangi aleta. Kenapa banyak orang yang berlaku zalim terhadap dirinya? Kata Allah, si rupa bawang aga-aga nas sabari te pak nawat dina gok bawangi alena tu. Aga iro pak, de panis semampi icinana ina pesunna. Mereka belum mampu mengendalikan hawa nafsunya. De panule perang iro cinai pak. Neko tumelo tama suruga iko imoro bawang iperpak na salama ni itu. Maka kan Allah janjikan, wa amma man khafa maqama rabbih. Nigi tau pak mananangi matu onran dari sesene pung Allah Ta'ala. Wa nahan nafsa anil hawa. Si kanjak-kanjak na iya tu tau pak na perangi cinana. Karena hawa nafsu yang tidak berdasarkan dengan iman, inilah yang akan menjerumuskan. Degaga solang te pak nariko iro cine pak na degaga tepat tabe. Ia ko angka tau pak lebih cina dari jama-jama na de na topo kita to make na pak mate na de na kana salu ko masigi. Mage cina na de na topo kita tapara jangan dampeng. Ia ko angka tau pak na pak biolo cina na de na topo kita maka aja tagiran. Ia ko angka tau liwa egan na waram paranda na makoto seke na. Mage degage tappa topo degage topo ko cina na pak. Maka kata Allah tadi, ia ko mananangi matu alemu ko ya riseseku para perangi cinamu. Pakangkay tappa iri bicara na cinamu dan cina puangi pak. Fa innal jannata hiyal ma'wa majapunna nigi tau maca perangi cinana na bawa tappa cinana suruga on ramumbo. Pung Allah Ta'ala janji ki atap bawa ni namolo ko masan rumah kutoy gak bawa namulo etabehe orang yang pandai merawat hawa nafsu, insya Allah Allah akan janjikan tempat yang tertinggi di hadapannya. Bahkan tabe Ipaku niru kapang? Sana 25 menit pak. Tambah 5 menit di 5 menit. Aga pipa satu janji Allah. Ye komelo komite barakat na pakasiyamu ite pangkau kamu. Na iya pangkau kemak barakat pak pangkau kemak cepat salama i alena ripongi na niya macca si mataman nini ri ampe temba deceng ri pada narupa tahu. Saya ingat tapi ini kisah nyata pak. 3 tahun yang lalu, engkau jamaah haji Pura Utiwi umurna 137 tahun. Itu pegah kapal ke 130 tahun umurna. 137 tahun umurna pak. Iya petak kajan nak kai, majak nang kata 137 tahun umurna maka pak kita makan nesa. Paring kali nga maka decing, papelat di maka kanjak paring ngeranah aja memang nah. Ia koi sure macarita bapak dan ibu ko kemarana ngeramanang alu-alu na tempo na malul onro taranda peringeran. Bayangkan orang ini pak, andai orang tua ini tidak sepegang ketika tawaf sa'i, namo iya nasala itu, onro galana. 137 tahun umurna pak. Saya penasaran, aga na pakai itu mau tuh kaji makui piara-piara kupon, nasabatannya sisi lalu na pakai pak. Pasti angka na pakai tamatuai. Kenapa biasa seperti itu? Tidak mungkin Allah merawat jasadnya, Allah merawat kemampuannya, Allah merawat ingatannya, kecuali pasti ada rahasia yang tersimpan di dalam aktivitas sehari-hari ini. Saya penasaran, saya bertanya, Ndok, melo kak makuta na aga jerota pakai na deta maulu.
Apa engkaje to makuke pak malolomupi na maulu. Matu pito mapasilolo nga pa aga pasabaran na nakuha. Ternyata memang begitu ya. Aga na po, yo kabalay na pada nga yo balay to. Makle satu na. Yo komilo ko makuraga na piara-piara po ngiri pacapur na katotomo na demo maulu ko mate ko na talo mo parakay. Diyan na mega talo na walik ko. Yang pertama, yo komelo ko na madecin na piara-piara mo po ngipakasingi ko. Yang kedua pakanjaki ko. Yang ketiga pakasingi ko. 1, 2, 3. Aga batong na ko. Wat di mo patambe 3 menit. Apalaba si 5 menit. Yang pertama na, ye komelo ko na pera-pera pong Allah Ta'ala na pakasingi ko. Magi na ko, makibatwang ye komelo ko na pera-pera pong ina, pakatay atin mo, aja mo susay atin na pada murupataw. Nasaba, de na mungkin pong Allah Ta'ala pera-pera ko, narikoti mo po biyasan ni ale mo solani atin na pada muripancaji. De na mungkin pa. Yang kedua, pakasingiti ukwe. Magi na ukwe, makibatwang na, yeko ang kaada melo mo puada na pikiri kita rumadeceng, nasaba magay, ajak lal mo pak biasa ale mo na matik mo na masolan na papinat din na tawi. Na mega pasabar pak nawat di masalah katimu-timu tawi. Menre-enre idalik na tawi pak biasa tutupin rani bate na mak bicara. Magay, hawana. Tengkali ngamoro. Magi na pindra pak bate na mak bicara. Hawana. Hawana itu. Enak pakanjaki. Ajak lalu na pindra batemu apa timu-timu nak pawiri decenge. Ajak na pindra batemu maka bicara na apapun nikmat yang Allah titipkan kepadamu. Jangan sampai apa yang kau punya merubah caramu bertutur kepada orang. Nasabak magena merumuk tutawina masulang atinna gara-gara salah akak bicara. Jadi dia nang kaulah dak matappa pak kong katatokan tapi majati mutim dia matappa. Ia nang katomak datokan jak mo kata pinar kutimanan ati masulam yatin ati balemi. Magay pak nasabak ia tu bicara pole ukuy. Tabi. O gimana mo kikapa to? O gimana mo kito? Aga na sang ito baranti na pakete mapaliting. Kato na pakete mapaliting na sana apa ya ko bendor makadaka cere. Cere mo to kapa ko? Tabi. Aga batongan na bicara ko. Makne pasan na tamatatahe. Yetu timun-timun na rupa tawe na pada sisa timun na cere. Magay. Yetu cere pa aja ko tilalang ito na pasu makoto tu timun-timun na tawe. Dena mungkin teng ilalanda pak loko pilo nak beyang. Dena mungkin. Karena kenapa? Tuturmu menggambarkan isi kalbu. Usambungi pi. 2 menit. Deh perlu kisah pak pak. Pak mak gok bawa ke tu kau cau ni na utambah mupi. Tambah mupi tu. Cedek. Aga pi sambungan na mak dia tamatota. Ye tu sakdan na tawena angka telu. Sakdan na timue itala atte. Sakdan na atiye itala atto. Sakdan na orie aga atte atto attu aga batongan na tabe angkat na to baranti ukuy. Pada memang ni angkat na to baranti ukuy. Aga batongan na makle batongan na nigi tau. Atte timun nasi turui atau atinna tau salama itu. Tapi nigi to mette. Atte timun na tasituri atau atinna to masulalup pun itu. Bahkan angka matuk nang kawatu lebih malebbi isak dan na atue daripada atte timui. Aga batongan na. Ia tu komet
tu itawe pak lasa na kapong nak beyang. Tapi ia ko ang kataw pak mate tasituru atto iatinna madari lakda patama la sabaru ri atinna taw. Parisel. Coba kita cek kehidupan tak. Siaga ni egan na pak tahu pura to nyaman-nyamangi atinna atau siaga ni egan na tahu pak malu atinna gara-gara timut-timut. Dari awal saya sampaikan pak, de gagaw di pasalama itawi maturi akhirat sangadinna wa nahan nafsa anil hawa. Mulai mo gaji mampi icin namu na de mo pakatuna-tuna tahu. Mulai mo pakanjaki katimut-timum mo na de mo pandangin tingi tahu. Mulai mo pakanjaki ampi na timut-timum mo na de na masolang atin na tahu. Maka mohon maaf pak, kata ulama kita, man kasrati ala khataril mu'min, barang siapa yang dengan sengaja menyakiti hati orang entah dengan ucapan ataupun perilaku, apa pebalin napa asyaddu ala hadamil ka'bati bisaba'ina marrah, lebih matune to make itu pak daripada to yang kesolangi rutu-rutu ni kabewek kapitu pulo. Di ati pura isolangi pak lebih matune nari kong kato parutu-rutu ni kabewek kapitu pulo pak aja lalo tamati kong ka ati pura to solangi. Sebenarnya kau pakatan lupa pak ni ruka pak masian ni bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah yang nakapang sampar ramping-ramping lagi perajangan dan penariko engka dua telur kedaku tak pesalah. Tentu sininna ada patujue pula jelo simatane pengelah ta'ala. Dan sebagai kesimpulan dan terakhir bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, rahasia yang ketiga tadi apa itu bapak dan ibu? Yuk kumadece niatimuna maka sini bati maka bicara. Yang ketiga na aja lalu masuk bangi papedalek mukongka aja ngupak dereng ite kongka muna nasabak magay nasabak yetu anu mak berengina manca jilalang inawat di kuna sengat-sengat dece padam murupatong malakda itu mah perlu. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah yang nakapas ramping-ramping sinin na ada patujue pala jolok simatane pung Allah Ta'ala na sinin na bari kadata pasal pula di alina itu mak bicarai. Allahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.